itanga akayaga ni nagari kazuma ni jipo harimo kantu manse koshi rero yubakwe ndisakoshi yubakwe ndasuza abamanse anu nayikuye abamanse bose muba muri kureba ikiganiro abamanse dufite umutante mu manse yitwa Domine ari Gicumbi mujya muganira anti Domina yes okay she's my auntie turaganira nkasuza na pasiteri abapasiteri mwese mu nyanga ariko je nabwo mbanga ngo je ndabasakuriza ariko je ndabakunda abapasiteri ariko abapasiteri babwiriza Hero Pendo mugize ikiganiro cyiza kabisa ico muhanura cyane les koro baca guhenda bo bakabiba n'ukuntu baba bahangayitse umunsi ku kazi bahibiye umuntu 50,000 bamuhenze ayo aha umuntu yiyitaga ngo n'umushoferi w'umuzungu yari aho ku kazi aho okay umukari nyakabiga yitwa Mbari okay yes I televiziyo z'abantu bayireba azataza polisi ndakubaza televiziyo uz'abantu bayireba nanjye harimo na kabera icyo nzi cyo bazi gutandukanya icyo mbakundi gutandukanya amajwi yacu n'amasura okay buri wese wabaza ibyo yavuze ariko buriya nitwitwara neza bazahita baduha akazi ko kubafata ariko bisoso hari umuntu hano gushaka nizere kuri umukorera gahunda I see you yitwa Yvette mvuye ku muhanda sanga aba agent batashye kubera curfew none ndababonye iwacu mumbabarire munyohereza amayinite y'igihumbi gusa nukuri kw'Imana reka tumwohereze Yvette wanje none turaza kumwohereza Yvette turakohereza amayinite nukuri ndayafite hari witwa Gisele yayamaye wo muri Aden ufite oya nukuri nubwa mbere mu buzima ngize amayinite y'ibihumbi 6 ibihumbi 6 nabangugira naje oya se numubare oya ndumumayimayi okay buretse uziko kuvuze ko baguriza ngasanga ni njewe nsuhurize Hilary ucuruza amayinite mu gacinjiro ejo bundi yangurije 1,000 none ayo mafaranga iyo ico gimbu cha mituyo amafaranga arayanywereza cyangwa ndamwereza y'ubuntu araza kuyaguha ndamuzi nta kibazo ndakohereza ndarababaza nitwa Veve Bisoso ndamwemeye mahane kuri mu bundi injira weekend ngo muremere Hero Pendo ewana ndabemera phone ihene on top kabisa hano muri Yanza muratwika ko Bisoso gahunda imeze neza cyane yes ni Friday flight turi mu kirere aba bose bubaho aho bari hose mu bice bitandukanye bw'iki gihugu cyacu cyiza mukora akazi kadasanzwe Bisoso let's do it now wala ina nibashije ko ndi muri club ariko ikigaragara club zigiye kuza oya nanjye ndi kubyumva bihumura ikizere nanjye nukuri pe kuko urevye imyuka na rifite wagira narindi mo gose ka 85 mu gitondo Jire uri kureba ikiganiro uri kura Friday flight na uri umuntu wakundaga kuturaza amajoro ndagusuza Jire n'umuryango wawe wose cyo narabikumbuye kubona abantu bose banezerewe bara aya majoro boku aya masari mu isengero ko muzi Jire fusha nizere ko mwaryohewe na tariki 24 z'ukwa kane 2021 Friday flight y'abacuruza Meet You Friday flight ya Mango MTN ndetse na Airtel agashyaka Gitego Anita ndetse na Bisoso bahurije hamwe societe zimwe zihanganye zicuruza ibintu bimwe mu ruhando rwa internet airtime ibintu bijyanye no gucuruza umuriro ibintu byinshi cyane mukunda guhabwa kuri zino services z'abacuruza imiyaga niko nabyita na amafaranga ariko ni imiyaga aka nagashya kuwa gatanu winjira weekend ya tariki 24 ni byinshi bagenda bakora muri Friday flight wa gatanu bongeye kwibuka abakora uno murimo
hirya no hino mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, hirya no hino ku isi, namwe hari abajya bacuruza ama-inite, hari abacuruza airtime, hari uburyo muziguramo, hari abakenera ba agent. Anita Gitego ndetse na Bisoso bongeye kwibuka bano bantu. Ni buri wa gatanu kuri Friday Fright, ni buri wa gatanu kuri RB8 kuva saa 4 z'ijoro kugera saa 6 n'igice z'ijoro zishyira umunsi ukurikira iyo weekend. Nuko kujyana muri weekend umeze neza, ushyushye, wishimye, wasetse, mbese wabyinnye, waryohewe. N'ahandi wabisanga ni kuri RBA, kuri RTV, kuri Friday Fright ikorwa na Anita Gitego ndetse na Bisoso ku muziki. Mwaryohewe, mwishimye. Nimba wakunze ibyo dukora ntibagirwe gukora subscribe. Iyi ni situbamo, iyi ni situbanamo. Bye bye naho wa gatanu utaha.